Dari uke hunuliro shizoyamo pochakrobo ni musugo nyogotogo leledo apu keliro. Wezori uke legi program chipie sile modazo shiri pastor me upatakesu mo uchatakesu su no luvo leliro pastor gwe uniko dunya geje very le Reverend Rachile ugo pastor cheke patigi uki pugeje ti soja rekribise pastor me haidi THEJA zomorivile uke hunusa ukrepia igeje pu kehu ke kranuri kehu et sof fagzela pastor me buri sof di kehu tekezia mo program sake me ke chagwa ti soja bo rezedi hakime sugunwe cheje sezo idi ukipu sese ugo pastor ke sao pastor visato re ukipu ke che ke THEJA ke che ti puri chepekri di sezo morivile uke hunusa poti pete ukre sibaya ike chepe pu THEJA sibaya ti sonye sikazari pu mo mietcheka bako sokori potu sezo uni sezo dari ukoliro hapuri che meyeme lyozo di sikaja chiamo ke krilamana u pastor me humble sedi ubu haidi chakajari chmorivile ibaya ugwe dari poti petenu miliwe uko THEJA baya levi dari we as a corporate body keze pochir keja sidi she uko kelhula uke penyefa THEJA kesa sidi THEJA chabi uko keja so she sikeja hawa uko hawa vikodonye shiro envelope yobo se uko keja hawaliro thank you in action hawa uko chia mo hawa chikeja envelope no happy uko chikeja suso uko chia mo uke huno members square kepelemia gwe sari sea mo kake sunuri vitor sizala uko 방우 kelego hagwa apise uko THEJA laya as a corporate body mo hagwa niego kake sego sedi hegwa kehu program haje chkhele ho tu se niego pesisia tie pastor me ke THEJA no MHAKENGU pusin pi dari aro line kenye sebo puzo dado pastor me mato krapi ukom hedi ke krimem hedi ki uto ki kruzedi relitse bakeleti sator ke shogana vasi morosho funeral go mezamorosho
minutu pelu morosho, counseling goritz morosho, sermons ko, mo homilies ko, sakori poti petenu prepared suzu morosho ya. Mo ukori temiazo. THEJA pastor kewe bazagi ke to ke yu bachedi nyegori superman zomoe idi asidi ke yu sabaya musakem he ugo to chaka krale jidi mejegada tini shokele tirini to kere mu ke shokene chileri ugo liro pastor mes sholamunye mejelamunye ikeze ugo sidi lepe sushimogata tini ato take yobo take ke jiyo buge shizo jitie zulu kefa hadziki krabude mu zulu faza di sho di sizigi nyegori ngumado ugo pastor le zenu tacha seya 이 타차 세디 보토고 츠지와로 스시에 메프로릴라다야 하고 레바야 문예거리 거미 observe 츠바미제 왜 하고 하리 레게 조심하다야 살라 테 하츠게도 하시리 symbolic 존에 데리 운누게 토세디 운노가 토세디 우고기 thank you 부세야 뭐 우고 라게 차츠게서 뭐 envelope no 우고 게테제 자시보 비에 우고 츠게서수 지야 Psalm number 23 첼리고 메페세 니고리 시프레바도 데리 프라라스제 아수아 congregation encourages ya 프라라스제 한노 프로볼리로 니고 pastor me ula supo시 뭐 김해디 우차 타바야시 이거저 녀고 시거저 왜 레게 살레도 아디엘리로 지소도 뭐지에 하겜해도 우고 pastor me 뱅우바 녀고 시프레바 그녀 도우서 pastor VIMEZO 하바 kenyo thode jidogino lergi lewde deri pongu kekra thu hawda sande me chip pongu seaju hawa ko mi penguba mo adigo ukobu pastor kobu vapo she thalidi uko kedewa momoshia simode deri ukobu she thalidi thank you envelope so sa PSJD uko kesia mo ukobu pelero remain standing she thadi match shedi match baleri match ukola uko ke lula uke penyafa THEJA ke so po ke niuli ro THEJA chabise uko prela ke sa uko mu uko ki KRÜ zla preke sa so sa cheke so la je pastor go ni go pejiri va shit hasdamo je zasi po 这边 thank you za si bo che bia ko tse ke do so sa che se do mo je da pa to Caesar vi ho je je va li ro ugo pete ke je di ugo la chado mo uko ke lula ke penfa THEJA do
뭐 그냥 페부 잡이 그 사실제디 그거 그제 그 차츠도 어제 뭐 디셀러비데 너 해고 KECHA RINGA 해고에 THEJA 시로노 티 잡게 파스토고 KECHA 너 잡게 헤리지제 해고 겐 레디 KECHA야웨 아멘 발레비데 파스토고 녀고 페지에 KEHUCHI다로 우제 테스슬레 KEVIME 테스슬레 KENEI 우제 테스 PRELUDE 티 테스슬레 마다로 THEJA 디소자 버그 뭐체 카와다도 Lets you down and you feel more broken than whole. When the wounds go deeper than words and you can't tell a soul. I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think the maker and giver of life is far too busy to care about your trouble and strife? He sees the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you,
matters to the Master. Praise God. Tisobiwe, Bible verse po, prasidi akilhu japu kezashityo. Timothy kenyo chapter po verse tepe. Po ukelalie tiu kemesa ke kyo se ukelete. Su umathola mo deri po medo mu ungu kimeje lazo. Kiju sedekilie motze Krista Jisu kinu nuki meji haupie utswade. Jisu Krista gi nunu nukilie ke kre nuki meji munune se vorke ba pete ke lushwe. Azaliro SEYIEVIZO mu a bima baptiste ke hu member po. Abutie akelu japu ke zale ke vi tingu kilila ke penipu THEJA mu ukihu poti ho pi atse KECHA ke hu beze yawe ke penupe ke krenu nu apomu ajonie ke penupe ke kre siledi hichu ba ke tsunu hiego kikunu shie zire me penguba azire po mu ashaze teni messe hiegbu ke hu kinu volie Sunday school nu vor sileya mu Krista jorili se ko petade hebu ko kelhu no Krista mie kelhu jo release lumoro shogize se ko peta mu sikejla hichu balo no Krista mie jo release ko se di lumoro shogize su sile deri a ke penipo ke kremu pongu kimeje sile mo kejla kelhu jo release ko se lu bazori atyo akelhu no kepenupu ze kepero keja mu kepenupu ke kre aginuba keja chumo akelu se lubazuri mu sikijla Bible preduri petsa seya kecha chuduri petsa seya mu kepenupu ze kepero keja kepelemeze kepero keja kehu keja keze kecha chigeja hago akelu no bamo keja cha sidi a Alisha ke pre kadusuru ke so penubadi pre mu penuba ke jigi apomu ajonie sidi punie chatanubadi amha thogo chili dir kadusuru sie hostel mu rented house nu bakijeche mu hatu nu Sunday school ze peche sede mu ke hunuri vokitsa tsase mu sidi ke hu mu Sunday school ze ke pero ke ho sami mile mu a ke penupu ze ke pero ke hori touch segeze ch hatigi deri ke penupu THEJA nu po apomu ajonie ke lu sedi archlie mu achata chlie apomu ajonie abu akepru nu akivitose chile mo shogize mu akivitose akepru predi amato chikrele mo shogize nunne se azeki zaya mu a puni kelle puni mengusugo CD ari akepruno THEJA provor sikejla abu THEJA hostel nuba mu THEJA rented house nuba vor mu hatiki ke humu Sunday school ze kepetse bakicho honuri keze chaunu vadamundi abu akelu menyodi luvolia deri hati nuri kepenupu ke crazy mo mu kepenupu ze kepero ke ze personal relationship u balimo there are Sunday school nu vor ke tsala ke hunu le thomie ke krimori theology pledi vor ke hunu japu chke bago ke hungudi anhichunu nu go mengu seya mu anunu leya ari khonya bo vor ukom hedi akelu thunulie idi anunu leya deri akepru prabakejigi ho rekramanda mu CD4 class 12 pass liye mu susienu amengu ho mu kepenufu archbagizo ho archvolie CD class 12 sienu
April 18, 2018 here, KEPENYÜ KECHA mu Jisu Krista lebie akela ki leuchile di tisuja hani 18 April 2018 here zuluphilie mu hasia amengu rekrali di theology pregeto appe pilie city 2018 je Shalom Bible Seminary nu Bachelor of Theology study join slie mu city teacher Shalom nu Bachelor of Theology prelie mu teacher kinie Y1 mission nu training ko bopilie city teacher kinie se lavor city MD Pastor of Divinity cheba tie Shalom Bible Seminary nu vorkile nu akepele reveal sedelie Shalom Bible Seminary nu vorkile nu Jisu mu KEPENYÜ KETHODIE Shalom Bible Seminary nu Jisu mu KEPENYÜ KEPHRÜ KEZE ho sedelie musla Shalom hamidi leya Shalom Bible Seminary nu akepele reveal sedegeje kelle su leya Shalom nu vor kile senu sidi akepele mu KEPENYÜ KEPHRÜ KEZE demilie mu Krista jorili anhichuki apomu ajoni ginunu sikilego kidibula hako lu shimoro shosi sugo le pesulie mu le kisalie Shalom Bible Seminary nu vorkile nu KEPENYÜ die progezuri anilie mu ha kekrado nu KEPENYÜ die progezu ho kekrohi kevito keja akelu kepele reve honu silie mu KEPENYÜ die progezu honu nu KEPENYÜ die KEPHRÜ keju mu akepele mimi keju ri mimi pivisakuli keju ngulie Shalom Bible Seminary nu higo kize Bible study baya cell group kekrikri higo kize Bible study chbaya mu hago ginu Bible prigeze mu Bible study chigeze amenguri chepe kosali mu azimi gozedi higo kize Bible ri higo theo higo ti kezali di Bible study go chbaya kilhu japu haunu ZHAPU chishe kenuro kelhu nu jorili kevi mu MHAKENGU se lubazuri KEPENYÜ KECHA Jisu Krista samo liro metyo geze sisha mutie akelu ZHAPU haunu ZHAPU hose kepele megom hodzunu ZHAPU chishe yawe poti kevi hongu kilela KEPENYÜ THEJA Nestled in the serene hills overlooking Kohima, Shalom Bible Seminary has served as a beacon of faith and education for the Naga community and its neighbors. Its journey began in 1996 with a vision to nurture young minds and souls with a deep sense of spirituality and biblical knowledge. Founded by visionary leaders of the Angami Baptist Church Council, the seminary started with just a few students and dedicated teachers. Despite the challenges, the founders believed in the transformative power of theological education. As the years passed, Shalom Bible Seminary flourished, attracting students not only from Nagaland but also from neighboring states and beyond. The campus expanded, adding new buildings and facilities to accommodate the growing student population. However, growth also brought challenges such as financial constraints, curriculum enhancements, and making teachings relevant in a rapidly changing world. The impact of Shalom extended far beyond its campus boundaries. Graduates found themselves serving as teachers, pastors, social workers, community leaders, and many more. Their commitment to service and compassion reflected the ethos instilled in them during their time at Shalom. Amidst the changing landscape of education and spirituality, Shalom Bible Seminary found itself at a crossroads. The leadership recognized the need to adapt and innovate while staying true to its core values.
a renewed vision emerged, emphasizing deep spiritual formation, inclusivity, interfaith dialogues, and a broader understanding of modern-day challenges. Today, Shalom Bible Seminary stands as a symbol of strength and evolution. The campus echoes with the voices of students from diverse backgrounds, united in their quest for true wisdom and spiritual enlightenment. Faculty members collaborate to create a dynamic learning environment that nurtures critical thinking, empathy, and spiritual growth. Looking ahead, Shalom Bible Seminary envisions a future where it continues to be a guiding light for generations to come. Plans are underway to further modernize the curriculum, enhance research opportunities, and strengthen partnerships with local communities. Each step forward is guided by the founding principles of truth, freedom, faith, knowledge, and service. In the heart of Kohima district, amidst the verdant hills and whispering winds of ZHAPU, Shalom Bible Seminary stands as a testament to the enduring power of education, spirituality, and community. As it charts its course into the future, the seminary remains rooted in its past, a legacy of hope, unity, and enlightenment for all who walk through its hallowed halls. THEJA chagasa Dr. KEZENEILIE MUNO lamu NÜTHIVOLÜ RINGA SEYIEVIZO TEPA NYOJA PUGULA NYO BEJIWE BUJA BINYO TSALI MOBORI IBULA SEGASAGO GINISHI MIGUBI THEJA MUGULI SEDI THEJA JIDOLI RONGO POLAKININO KECHA SANMAHO MO JITERIULI RONGO SEGASIA GAJA MIDI MODILI NÜTHIBIGABA district la chaga do sunu thaba tan thiro ngo Newland district la chado mu Newland ni ro district ko Nagaland district ke diude mu December jama funye 2021 tigi hawa sedegeli susa mu ho kholiro rana kribudi suruba mu hanu kribudi kinyili ro recognize mu daily ro unrecognized just like us unrecognized and our power gets us as Deputy Commissioner no Sagaba Sarah S. Jamir. She no bank in Yaba, Katsiki in Yaba, postal Boba, Sashi, postal office Boba, the Siki Surubashi. New Luro, Nihidia Kinye, Petatadi, Hitatati Yaba, Mohano Lichi, Wakra Sakata. Supportisi, mo Kunyo who will work at me, Mudo, or Tetsoli Meza, mo cross secretary Tetsubu Gazala, and maize, paddy, wheat, oilseed, jute, arcana nut, mo rubber tree, Agua Beluashi, mo district midi, little here, how Tsugazanogo, first LMGs, they G. Manaka Sawo, advanced technological city, Samogazalano. Ugo Lichili Higoshi, Serbe V, Salgi V, or support Solimobam Bamchisa, the Shea Zegazagori, Sogoshi, Sitilimoba, gets us Sisa. Mutasa Oliro, district, Sumagadima, Moka, Dimapur, Kohima, Semenumu, Assam, God Chatit Segevisebo, Sabashisba, Ano, Hagohari, Sebmenuliro, Temiko Lido, so Cameraba Scuba, Lango Chaco Sege Hesa Samotraba, Bauri, Kiviramu Kudacho, Sege Hesa Samotraba, Gosuse, Gezava. District Hanuri, Pagatseke Hesa Motraba, Lano, Walashi Chadaway. Kechacha Dieba, Amira, Kechago, the better preserver from Laya, Motiliro, Kechacha Nini Pray, Azagoliro, Kechacha Krabamazano. Jackie needing also Chagali Susa. Kerüsuo Kehouchie with this robots no Krutago, Pastor Golachado. Kepenyever diu no sumu Kekuachata Menu Sikatula. How long was the way go Pastor Gomu and Krutagolachasto? The share Sorkaribu district how Kruhibi, the Visa Sikatula, Chado. I'm what Jack in Yagola is a Chatsaway.
ani bu beji we no mauri Newland district of which party here nagami dono potsa ke lam beji ba no cross ji no beji ni bu mauri na hoburi THEJA city dhuli ji ani bu do mauri ji anu krata sa ga ja pastor mi go shi mo krata sa ga ja ani bu hanu na hanu sa ba ga ja go Khise ji ugo bu ke penyo vak ke pinu ÜSOU district of shi chatha ge lis ji ni bu ro la bi sa we nu beji rin to ti ti anu shi anu pastor se ba ga za mo bu shi Maybe because I could go, go to Fuki Gazaka was a bargain, so Jabi was a city, Oakland, Saway. Tony Ponong Majidi, government Bushy, who Khise, who go district houses, a big Bacalaji, Khise, some of Rokopano, Shanong Majidi, here government Bushy, who Sago City lady, who go Khise, who go district houses, we salidate him, Bushy, and who really more look at the Googles, Lana Khise. But the other Bijay, but one of the cabin pieces of no Miji, Yoga Charles GD, Yusufista, Oracle just away. Amen. Just so, police department, district administration, district ergomato, SANYÜ Ligadola Chaji, Chato. She district no Galugo, the Tom Krista, Kripin, no Lusikatola Chaji. So, what's it? Points yala dikese about KECHA and put on MGD government department go bori police district administration go shabi go tsuji asima le go tsili de go bthi gargo ma to tsabi bori district hogo ko ilimo antin ga bogo lu tim go shi kru gile tsuji ni bodi go bu really mo go te go de ni go bu ZHAPU ya geze kenu signo he KEZENEILIE parking SSG going on to GT and G department. Kemise police department with district administration go she Khise go bu how to she go book SSG go Pisaway. So no me GT me no bu me no lugar go bu she de to bu Krista Kripin to get SSG and bu go on Samoli Roma pursuing it as bu he also sees no me GT on the Lumi bu she and bu PC bu de to me to the bu Kripin party Lucidi and Ibu district of Bushi, Kekriolashi, and THEJA, Kephru district, what's a little SSG, and the Lumi Betekan pieces away, the Fubu district of Jukui, Limo, Bete cross a little city, Yusufista, Archagalitus away. Amen. Joe Valero on the two Bagamobo, Kachap, Mungo, Kachap, Nunza, Group, Second Single, or was like a Chassagilis away. What here, Ungo Sana, Mopozego Corba. She knew who were Levado. SBS Alazo, Kiev Mohakasri and the Russia, monitor. Muhanunu, Mivimi. Refer Gede Mivimi, Besega, Valari, when you put Bejisica, Cicia, you put Bejia away. Sibachakra Abari sets me, see Hori, Bejatoraya. Ugo give it toe, Kids Ugo give it toe, ABC. Kremwish Yasim, they grow, Kremji, they Ugo Kizuki talk about ABC. More like a baggy to a devil, La Sabala, Asasa Pusanba. Mogiho Segabagi, a kid, a Joliro UBC Zegado, Kizugo, Casadipo, Silibo Casa. Mogo Hago Kizu, Dalano, Patao Sadi, Office Nutimigo, Gisuru Ugo Vordi, Kizumet the city here, Aroliro. Ati no Kizu. Square feet ni kin yije khabe ko chare de pakipu au ni gar sabaza fesi aro mo akhabe ko hu mo buside akhabe ko benya futsa di pusa so ala mi yese muslan die setsmi seyi ho o ge vito lesli ro ni o vi vong ba do ma ka ja za livi o go se ma ka vi se livi zebi o ma se livi mo 우도지 맞스베비 셀기비 가비 ABC스 그 사와 아그리고 우 가비 ABC스 좀 내가 가비 우고 번역 그 그 자소서 레디아 니 부베지 돌아야 우리 서는 거 SBS 그스가로 at the back of my mind sits me see you 우고 마기 비트스도 also an verse 요 서는 거 SBS를 샤가 가바기 거 sits me 라리 니부 대지스지 저 also 세 뉴스 그 자소서 아무티 우고 principal corba postulants was a corba. Some would hear Silly Tosa, Tea,
세미나를 라차서 하는 그 바탕이 공고 하든지 자와대 오미기 되와시 실내 스크프미기 되와시 정도 시와에서는 술라차서 노소 작가박인 거 세츠미라 니부 베제웨 그 소위 부스도웨 니부부 잡에 세츠미 지시디 어고 기준으로 러프트기가도 미비미 베세가 바하고 라노 어고 불 대장울이 뭐 어고 불게 빼내는 술리리지 그 정도 세츠미라 차서 외된 거 SBS 라무 세츠미라 바하고 그래서 그 차서길 주사마 그렇게 부분 베제웨 너머리고 SBS 부시티 bunzala zayo lati haivor ke zola beji ke pusawe bu anu principal sagaba sanasi kuisa bo jid zage jadi bu faculty members ko shima dabe ko tsiji no masimala ka ko tsiji de ko buti mi vi mi pesega zanu sheni bu nong mi jidi ke ko khabe ko tsiji masimala ka ko tsiji ko buti bu ugo hezeri mtsega zanu shi tajabu ge volume o ginuani bu tie esga premier pesega zago bu sheni bu tajanguli de ko 로프게노 그 셀리에 미 비미츠 바디 일부 미니스트리 그게서는 필게 그게서는 시 잡붙서 바자바 차서길 쓰지니 일부 뒤에 일부 SBS 하고 한 비슷하게 이놈의 지는도 일부 인터넷 후부 일부 세미나 하고 이제 논토 팀이 보가스 미부시 일부 글후르 디게서 디보 쓰길 쓰던 잡고 쓰길 쓰지니 SBS 한 비슷하게 일부 선은 잡이 지디안시 세츠미세 요 쓰지 베지리 오고 그비토 가빈스 일부 논통 미지 잡고 쓰지 세츠미 세이하고 일부 대자부지 일부 오고부티 일부 오고 그비토 가비고 쓰게 쓰기미디 대자부 일부 오르나노볼리 대자부 오고 후노볼리 일부 대자부 기 누구놀리 기 리노볼리 되니부 오고부 마가비츠가 사나시 대장ul 되니부 너소무 크리엔 후게리 쓰지디 오 한피스 사웨 응메지린도 세츠미 세이하고시 kuis지 세츠미게 세이하고시 코스지 원하게 비게스 츠가서라 이게 대지가 안 쓰고 우고 글룰라 우고 잡불라니부 대체테르베데 간스디 예수 그리스도 아르게 저서웨 아멘 뭐제 바 세버니 부스다가 바고 콜로 로고네 콜로모我个他是路诶，个平日不孬，个这个少少个他这边个只是，其实个你他这边个个自然不以为，我看个是那个嘛，我是那我们平时时间，那个里边没吃的，这个没啥的，个不，你不问啥有啦，个不是个历史时间，可是到底都是个比方个包括是那这边个只是，没个可是个只能是，对，他这边个你不这个不个历史时间的，耶稣基督阿个那个流传出社会，阿门。Peter Kerüsuo
Bitor Kerüsuo THEJA Kuso Tenye Nunu Kerpo. Bitor Kerüsuo THEJA Kuso Tenye Nunu Kerpo. Putsugi Chayo. Ridiketa Kelhu. Hapete Puthalata Keto Penyote. Salanye Melut Zepri. Munyem Hale Menyodi Chabalie. Hapetem Hori Neko Honyeho Krebizolie. Ke kwilamone ke krie ke joke mu ke kra hewa ya zero panya para modi honyo ho pesolie ke hupori haprongu ke liu sedi haproni ko khasheya ke ja o ke penyo fe lieto ke vimie chedi honyo ho lie chlie die puya ke jabu o ke penyo fe die tu puya ke janu pulie mi kruhia ke jamie buri o ke penyo fe tuo khasheya ke ja ke ko selie tochelie sidi ha ke huponori Jesu Christa ginu o ke penyo fa zaye cheleche zaye mu ke ko telhe ke chache poviezo amen. U ke penyo fa pezie thorwe poti hauha ngugelela ke hupo potopo program ke krabaya deri hego poti chaga setigi pastor visato mu ke hukrumiko poti hawa kabi hego tsakashla hego mi die asadi hego mi pengu je do vori go ze keze u ke beno foker shonu baglela u ke beno beje thorzo u ke beno die se di kazanba there is some hodza de chayobo ke niri pusmoro krigadala Shalom Bible Seminary poti chagasunu hego buvorli mu nigo hego kre hego ngumejidi nhuwa sande he ABCC KECHA disoja la shiki segola chagaja tisu nusheri nigo KECHARI ke prat sebe hego tsede jabi hego tsede so she jedori KECHA nusheri hego koyala gasatu hari rakadi uni thorba diobado sevo gada tigi Koreanu Luzan Congress kehu keja seponuvo kehu minye soru on site in Seoul Incheon vori kehu unumator minye kenye online nu keze kehu sidi hakakra kepuei amhabo hakakra a strike chesega chederi a strike chega su saliro in relation to what I went to Luzon also in a way fundraising relationship hori musali doro kelamo mathoga kraba gajala ugo ugo panofoke krienunu ugo to we are able to stand on our feet ugo hakakra chlia. We do not normally pass the begging bowl to say, hey, we am poribang mumu, hey, we me jeje, sidi, we me jimaloga jesusa, chepata seya. There, hatoke jakro bolaliro, me ukro hisheliviro sogoseri, famorso ya. There, Luzon Congress nuvo gatigim habo a strike chesegazuro. Korean me church who teacher. Krebo, Krikenye, Zivogadagi, Kakramye, American Migosheri, British Migosheri, Australian Migosheri, Dilikevi Chures, Sedi Savori Ugot Zagasha, Ugo Dilikevi Lili Sierli, Japan me Ugo Pesese, Deri Ugo Sogosapete, Hilidi, Ugo Tehitches Sedi Krot Hepargali. Dile ke view word sokele la sidi ugos sheri publicly pugaja sokosa archese mu sidi ugo ser thale gada susunu ugo the ugo to ugo ke vi to se di ugo novaja putchegado missionary ke tsebie dile ke vi ke zabie country ke krigajanu shagaja sokosa ugo tie the missionary workforce liro after the United States they are the second ranked country in the world. It's one of the industrialized nations in the world now, Korea.
这些还给我不啥个这 China 米学里贴着个个面，确实实际的那个 view， 是我如果做个是接 China 学里not many Christians, but the many Christians who are also there now, they are fervent for the Lord. 是的，如果的那个 view 是个啥别，他这个可能是到个这 Chinese mid church 里 ，it's coming alive. 是个是个不为，是啦，阿托如果这俩的，如果里Nagamie through the our Baptist Church Council, Abam, Ugo Nzeshe, Tiche Kribo, the Pengu, the gospel reaching our Naga shores, Ugo Su Niele. Ugo Angamigo, Tiche Kribo, this set of figure of Badamugishi. I hope I'm correct. Mu Dilikivu Chibo, Vordi Ugo Solide, and we are growing. Ukapanuka Krino Ugo Ripigaja Kapalamika Kraba Mu Ugori Ugo Totizanuri Makakratchili Mu Jerichus Livida Zulegaja Asus Lady Laverly Asio Sedi Gazashamoro Krigajala Gedo Su Gazashaja. The time has come for us to band together. Sidi Diligivu Gazashamorsho Ukit Tikinu Keumhura Hatchamorgasho, so was a sherry, Gazedi, Chiligivi, Ochaka Krabagada, as was a Legasalie. Luzan Congress Nuliro, collaboration, Susapuseho, Musidi, Tidzoro, Kehu, Vogajas, Sogosanu, Pastor Migo, Mori, Theologica Patamigo, Sokopakraya, Theology Perligadago. There is a Luzon Congress nu, as also that has happened before. Doctor Migo, engineer Migo, IT Migo, university professor go, coffee shop Christian medi, coffee shop sedi, sogosanu ZHAPU sabaya go. In every field, vordi kerzekerchmu ugo. We need to collaborate, whether in praying, whether in facing persecution, whether in going out, whether in sharing our blessings. Sidi diligivu kazali morsho dele gajasu kepu sala opportunity haigajabo miss chawa krigadala dejago hari sedi ugo kazashwe. Akachabo Silido. Get Kriga Banofer no Kidabori Hego Kriga. Diobado Bonuhego, Kijanu, Religo, Kijanu, Hatogori Chilie, Sidi, Wordy Taker Liti Sojahonu, Nhozanu, Nkepelemigo, Tenu Misheri, Tapu Misheri, Pichu Misheri, Krisar Misheri, Hichuno Misheri, Wordy Heidi, same Heidi, Zeker. Huligivi, Nzeka Krotoligivi, Sugasala, Bezitorzo. Hego, Jen Die, Kepumur Negatanu, Hego, Zomo Torgadilla. Non Gamasarafu, no Hego Crohisidi, no Die, Chipper Hibie, Hego Nusha, Sidi Hegobun, Die Kapumur Negatunu, Tajanguli, Hego Gaviga Kochagatala, Jisu Christa Hego Galagaliuzanu, Gihego Meji Malomo Chashawe. Amen. Achedo go Katolese Gepreve Persegada Pitor Keriu Die Tenyenu Gerpogato How Nunu go Christa Kedira Ervie Kelhujo go Aha Nunu Hakrubo Kazashinaba Christa Kedira Vie Kelhujo go Kedira Vie, Teni Deno, Kedira Vie, essentially Rokakrami Deno, kingdom, Isigatobo Lelivi. In the past, Vogadatiko kingdom, essentially Ro, Kedimia Boy, Pora Viebo, no, Kedichagaba, Susapuba. Kidja Rokekra, no, Kedira Vikakra, Savor, Jerry Kedira Vie Sokosari, Zdamolo, Krobo Nubalo. For example, Kingdom of Japan, Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Spain, Kingdom of Norway,
Jerry Kakra, Puligavi, Bazaway, Mukijur, Kedi Revie, Siciliro, it has the connotation of a geographical territory over which someone is king. Lerdi, Katolashika Saunu, Ugo, Jesu Christae, Ukepanofoke di Reviesus inaugurate Ugo Cilia. Because of my faith in Jesus Christ, Ukepanofoke di review nu lerligada. Because of my allegiance and my loyalty to Jesus Christ, I become a part of the kingdom of God. Moa popi akelagelie, akeningugelie, kelagelie, keningugelie, susur bimodi, ukepanofoke dinu lerligada susunu. He becomes my master. He becomes my Lord. Not just the ticket to go to heaven and the joy of salvation while I am still on earth, he becomes my master. He becomes my Lord. Mu sala ugo New Testament nuliro tachika kranu ukepanofoke di the kingdom of God, the kingdom of heaven, ugo susa ngulia. And there is an overlap between the kingdom of God and the kingdom of the world. Ugo sira ketsum hodze sa kijahon balo ketsa chesa sanye donu terhabo. There is a visible and also an invisible warfare, a clash between the two kingdoms that is ongoing. Muugo susa leli mota kopia. Nagamie petekre Christamide. Mumie ugo zesishiliro kepelemi tsasegje country honu meho ugo zesishiliro mikakra ugo zesiada ho by the way. Ne Nagaland just pushero tetsusunu petek kepelemi gje puyade isia. Mumie they think that because we are predominantly Christians, we live in an utopia. Deri ugo togo mahosatamata. Overlapu leli modi. That because we have become partakers of the kingdom of God, but for the fact that we are still on earth, overlap susa bagadala ugo men no moro chigakrali vigada susa leli motako pia ugo. I'll just tell two illustrations. Shalom no mievabo tidza poti kakrawade po provoke tigi. I think po theology and ethics class nu badi po habo leli progro po kunyibo vordi kapatau habo anu akarawali musu saliro adzuriu po government kam kenye tsali. Posidipu, Kim Hidigas Asishurupo, post state government Cambodia. I don't have the time to discuss everything. Very government Kamcha, very proxy, Kabebadi, Utonubomadi, Ukaza Zachbagaja, Ugo Tejesugoserisia. It so happened that this person was also a central government employee in the postal department. Sidipo sa ugo kamfe mehume jebaya there miepo holding two government posts. That is also an indication of the Christian faith practice that we so wrongly live. Another example, miepo asigaja, miepo government scheme po piledi po I think it was an irrigation grant fund that he was interested in. Let me how po te kuriche amo po lie po zbogori baya mo gjala po zewe po ketsodi. Dino
Kim Hedino Grand Sus Piedozumu Isirupue Pugaja Alebamo, Ziboribamo, there are a Kipugaja, Abu Miedzabor, Hibevorli Liro, CDR application Casaliro, for applications whose grants Liro, La Kenyebo, Mulimechile, Isi, Kepelemie. Someone who is still part of this world. Because of the fact that this person is also a Christian and he has come into the kingdom of God purview. Po su hinu. Po tumogaja su chachmesemo deri po sigaja chagaja. Tadesi. Tadeka krabaya. I'm just citing one or two examples for us to remember this morning. We are still on the earth. Sala kiju zedi keperhi gaja. Okay, but if di review no lerli, there is kiju zedi kiju no balog jala. There is always a clash. There is always a tension. Mu ugo tie me nego apete Christian miliro nego hupevi seva mechile nego uni dabal hole isi gaja pupuya gaja ugo sokosa jedo leka sashake. Pitore lesha hauha tube kepelemigo juda mi sheri juda mi kemoko peleli kadago emperor Nero tigi kepet shavor kadala tachere to kadago ki pusha mu pitore nego uke panoke dinu nego ya nide deri nego mi nego pesegajala nego cheredivo mi donu doya gacha tigonu nego habor krali morsole nego testimony susabu bale morsole koli morsole vili morsole gacha pitore ugo tar hosagaja ugo lesson Kemejigaja Jesus Christ chapter D verse ponu pengunu matap hidzatiu nu nego siwe gaja there nego sunu nu taparli there from the kingdom of the world you have come out posokosa ugo rich sede redigada kelhu isi gajla ugo haunu the clash of the kingdom musidi poe pugaja Jesus Christ ri poche po monu nego shap prabe po kingdom nu shiligadla po keme jedi hauha chbi nego tswade sala nego to poti ho keme jezori nego haupe nego chatha chiliji nego thidza potugamo sokos petet shvor a verse kenye nuibabo sakesnba siliro neki junul husapigedo tigonu temi mengugo semonyo ukepanofe donu huledo nego vogada tigonu judaka momie chiagajago che ni kramodi ragerje che pumengugo che mezemelu ni nyeche kepekronya nyefmu kertsekeche terhorigo kersho che vor siritiwe ni ukomhato kertsegechego mu nu ukoze kekrotomogada ha ngubie ukongomu ni tharia there you go kunhe uraligo hebe kerhiko mu kesiko ketzodo kabau hodzunu shido hahala kids delige view pubie sigadago rikie susa chmoza ugo pejowadari rofakiza ukepanofam hidi hrilegadola kids tiu negori jisupelelimo katsatigi you belong to the kingdom of the world and you did so many things that are despicable in the sight of God. Deri ketzogado tisojabo vorjemu sala ukapendova diu push morsho di push jesegadago bamogadago ribalo gjenuri uko kipushwade uko bu ukapendova judgment nu vormoligadola sokosa bie katolesha kasahonu Pitor Kerüsuo nu ugo kipusha gaja ugo ngule sidi kerdi
verse 10 kerponu. In contrast, because of a coming judgment, pitore kepelemigo tarhogesha hacha dinu ugobu ke Jesus Christa ke di review nu parli gada jorali hagoha nigo hushmor shode we geja be ugo kipush geja am hacha dinu jedo ugo keze gertsneba. We need to remember that the Christian life is a battleground. Sala pitore verse 10 papete potella taketo penode sala niemelu primu niem halemen nodi chabale potitela vorgado susa. There is no prediction of a date. There is no prediction whatsoever. December Khru nu Jacker here potitela vorda do ba the ho ukepnova su pubamo mori 2030 word ho posu su pubamo ugo bo chair hoba siligodola potiu be ugo reveal chebe ugo tsmo ga ugo susa rakra silikhe. It's imminent. Mu ke hugi bori vorda livi there ukepnova hodzun nuliro tiche nie bori tiche bo kemhe poti zto ke sige je hi bori be ugo kipusha ge ugo so so leshmor shoto musidi pitore pugeje hapette pothela ke do benode sla niemelu ji primu nie hale menodi chabale ke pelemide there because of the overlap of these two kingdoms hakra chere thorge ugo beteze ke seba pichme sheri hichu misheri krisar misheri tanu misheri tefu misheri hakra u challenge geja sigeja ugo disson hinguba to live on impulse, on the impulses of life. Tiem habo ngusmu mahon gada, tiem habo renshmu sili gada susa cheshin gada, tiem habo hodzunu vorgada susa dodjishin gada. The entertainment industry is thriving. Mu sokosa ketonsa akekra je su pubamo ugo mi pori sokosa kekra je su pulinja deri to have a sober mind, to think straight su se chere thorgada tibunu hakekra tefekra udonu uke vege bagadala ugo Kelhu stable mos segada ugo susa lelivi. The world, daily life has become a playground, not a battleground for Christians even. Sisidi hor bakado susa cheres sedazo pitore pugaja nigo zipridi 할레메노디 차발리 이시게자 수사 체레 토레 Peter, as we remember from the gospel accounts, he closely followed Jesus Christ, but in the crunch moment po thalemodi po jisumelli gawa susa siba Garden of Gethsemane nuvo gajatigi Jisue cruz gipfado gaja susa po polare gaja chidi po Peter Jacob mu Johanu go zevodi techbonu po his more close associates po go zevodi techbonu chidi joni go haga badi ke chbaliji isidi po to pidi po techbonu po recruit hezir recruit odi po ke banofi ki chaga cha po mejimlo gaja der po sidi
church sedi tola phermu ugo zelabadi ugo ngugaja po ugo gijagaja ugo sokosari ngulibimu. Peter could have remembered that incident where pribali mogaja po topo pe jogaja sigaja krubori leli me chemu sidi po the kepelemi po chili gaja susunu po Christian me martyr keri bo chagaja ugo sokosari silivi lelivi musidi po pugaja nigo zi prile palele sidi nigo kecha chili ji gaja puga ba ha ugo leshamor to. It's so easy to live by the impulses, the wrong impulses that we receive daily. Musala, ugo menos sedi Christian me discipline kaja to ha ugo less hashdi ugo me bobo kaja ugo Christian walks konu ugo ditch dipo konu ugo matom hatchogonu ugo menno sakodi hushomosho kaja leshake verse tetanu pitore pugaja hapetem hori nigo honiho kribizole ke krilamonya ke krie ke jogamu ke kra hewaya zeru di hauri unise love deeply ke sunu mi kriliji ke ja di hawa pusha. I think it's not too hard to say words of love without really meaning them. Deri ke kriga tosedi pugasha susa unnu sedi mi krigasha hawa pitore pubaga jogo leshamorsho hapetem hori nigo honiho kribizole ke krilamonya ke krie ke jogamu ke kra hewaya zeru ke krie it covers a lot of sins, you see. Polri romigo keresenu keri tatanu sededi kergato pori krisega bonu pusega ugo soyori rekrasheri vi pole romigo kerese tatanu bugaja honiho krigaja sie mi popuri fihe hayo ha ala profound se honiho krigaja sie mi popuri fihe kekelamonya mi krigaja tejo chitilia DIEKEPU shikonu pugaja no piewa chilho no mi dukrilho no ragulho no mhake mehulho mu DIEKEPU shike Grigori dihau nu parzo isi Jisu Christae ugo krie tishowa gada ugo krie shmoto di ugo krie tishowa gada ugo Christapusus hakiboneri sulabe potzilenja sala pole po di opening di hayonu honi ho kriga tsa sie mi po purit he presapu sokosa pori ni pupfsho that outstanding debt of love that you owe to Christ can never be paid fully mu sala suzoka mosiwe mi ke krimi pupfheje mu no Jesus Christa nke krie pusus supie potzlaga Jesus pochaba mo deri ke krie pusus supie mi tzjozoje sileliro tejori chatzilia ge po hau pusga profound thor the command not to commit adultery, for instance ke krie sus ngibaro no nupfa Erkramodi no lavo tepfumie ke primie mo holajmo kime baliro no ke krien nuba ke se no hitfsie tenumi ke kri tepfumie ke kri mo holagje bajmesemo in a sense that is the point of this verse ke krien nuba ke se no me dukrilho ke krien nuba ke se no me viemel hulho ke krien nuba ke se no me viergulho hako apete it's so clear
ke khrie un nu ba ga se we mi vir gul ho no mi ki hele di mi vir gu ga su sa u go theft robbery u go so sa sidil gu ga su sa leba deri ke khrie nu ba ga se no vie mo ga so go sa a zbo我不个是so go sa shiri u me se bo ba pre mu u me se zievo di mi viegori pe u vie chigele u keri mo to ga u go jorli so go sa ke krele u go so go sa lele mo to the kingdom of God to which we have become partakers ke khie unubali ro we mi khili do mi ja jeri lele do mi ngume jeri le do sidi u go tejo go va roa modi mi u go lebaya ga aya ni go we kidde bori ke thogodi baya shi baya to shi ga so go sa that should become very true but we are far from that reality many instances ernu mo segja jorali ha go ha sedi ugo to ugo bepe showa ya ga ha ga pranu parda ya ga ugo leshkan love is a shock absorber love is a shock absorber salap pitore ke kriye ke joke mu ke kra hewa ya zeru ga susur ugo leshrivi love is a shock absorber gari bonu ta mu chari visemo sidi gari shock absorber shodali ro it will be a very bumpy ride very uncomfortable but we know love absorbs the shocks of life uke thogeja tini pia mu ke khie ke ma sarvu ki nu vorgeja krista mi chele gadala ke khieso gosa ugi parli liro we mi kristo musidi ka joka muka kra hewa ya ga go lesge just se liro pitor pugeja verse tefnu panya paramodi honi ho pesolie isi panya paramodi honi ho pesolie tizutiu nu ke pelemigo krista mi chli ke rie tigi themi cha mu krista ke krisili ga da ko erna ke tribunu chatto di vodi ja puchmo so ga chya si and because there were some Christians who really loved the Lord ugo panya paramodi mi peso pe vigesla the traveling evangelists that came into their villages or into their towns without any murmuring they hosted those traveling evangelists sidi sigeslanunu DIEKEPU kaza pe vivolie sidi the DIEKEPU river ugot solegaja hagoha pette ke khebagaja uko leshke selfless sidi migrobo ukhabie mitsidi mi peso pe vishgaja ugo rokrashke nagamie udzevimo pigajeri baya there are in general I always think that we are very very hospitable people ugo hospitality vitorle asu lesibaya ugo hagakranu vimo thor there vori hospitality khabe mitsgaja Christian me krigaja pasogaja susur bipubamo deri temie ke hubo sheri uki khagivor mari uchanu zeke segaja sogosa ugo mi kries seagaja upette ube mitsdi mi kriagaja nagamie sunu khotor vitor sigajala mi ugo rari vordi ugo zeke pekrongaja susuri jmogaja susuri le uke hu sheri nigo Christian hospitality sedi mikro hi pibaya gaja unitor unumtor uke hu je hakapra sia mu mi peso gaja sogosari vitor gaja uke hu nurim haka kraba unitor unumtor
There are also Christian hospitality ke puga tigi hayobo lekho ke Christian ke sige boriba musu saliro. There's a difference between Christian hospitality and social entertaining. Mo ugo hitiunu social entertainment so sheri ugo spiritry vikeye thordi ugo chuzumori vikaja mu pocha pottuga monuri segaja sigajari bamogishi ugo sasari lesson. Christian hospitality is where the guest or the guests are the focus. Christian hospitality nuro. Social entertainment, social hospitality giving is different in the sense that there the host is the center of focus, not so much the guests or the people he attempts to entertain. Christian hospitality no ke vitori khasaya deri kacha ke vito sokosari sezole mosheri ke krinu khakasla sokosapori kridi parlia. There is social entertainment nuliro social hospitality khakasa susunul shiliro. Kibo mesap faba morsho. Tetsa vis seketobonu body sokosach morsho. And it's not the guests, but the person who is hosting is the center of focus. Mu sokosanu Krista rugaja jorali sokosari bamot todi chali givi kakra ugo nguya. Government officer mi bo azemi bo zekert swagati po hapeteno haisial ho meche deri po ernumo segeje ko bo akipu Christmas tiu peno vorte chutti jum hoja pre Christmas ko chepia mo gajami ho minister mi hori sasa gajami bete sidicha ho mori minister go sidicha ho suri puba masla adir ne crash to deri po pugaja at the government's expense. And even making a lot of donations from an office. Terhanutsu sidi chilivagaja sokosachaya. Zurika kra kralidi, kachake krieka, kra kralidi, kevi togo kralidi, betegazetsudi, jisup kepeno, rugaja zasusasaya, deri in most God dishonoring, Jesus dishonoring ways. Sidichaya. We ukepele susa kevitomi moderi we sukosa nu tonmo gajala we tunmo ideri. It is so important for us also to be part of that kind of social entertainment. Just an example. Krista ke dire vinulerli gadala. Ugo standard ko krimorsho gaja. Ugo lesmorsho to. In the garb of being a Christian. Ugo mi peso gaja, mi kriya gaja za siso gosa pottuga monu. Living on impulse sidi. Miricha, aricha, poricha, aricha, lemotodi, sidi, keva vodi ugo, kepenova nikamo, chali, vigaja, ugo, leshake. Luzan Congress nu, Ukraine nu pastor was like a sam. Mupo, ugo chere, gaja, government force koliro, temikeme jigabas was mahoka kralinj, gajala, kehubu. Kehu kemejikli tiunu protest parli jagajaliro kehu po workforce kepelemigwe mi kemejik basugos ukiu lepet jwadi pakawadi usia jeremi sigada sugos tejebo ngugaja Ukraine nu terhu nu mi fabo po nu sigada susunu mi pori po kroto mogadala po potopo kichenu. She dug her husband's
grave and she buried her husband herself. Mu ke humi gwe vori siga jogonu sheri ke krohili jagdla. It's a form of Christian hospitality. Sidi ke pelemi go res segaja ke meje segaja susunu grothe mi jagja ugo testimony go mi attraction mi le jagja sogosari pu he gori hapori chba kralemo deri pandemic tiu chida mu Russia Ukraine attacks musala he go fan bobaya he go mission pledge shadi. We get so much from the churches and individuals. Krotomigo. Sala hegori sacrificial pledge potsadi tichekapra hego kapatami sheri kapatami kimi no go sheri kapatam fenufu sheri uno no go sheri student go sheri hego mission pledge sayamu prisa kengu gasha susa par filiali mutichebunu sidi chithero hego lak 세제 경무배바 무해고 시디 세모르가쇼 저거 깔려 모델이 해고 어리비에 미크로히게자 ABCC mission department 누리게 크로히게자. I'm not blowing my trumpet by the way in any way please. There 시디 해고 저야무 Ukraine problem park 저티기 해고 dollar 니에보 그때비 우고츠셔 와 Ukraine believer pastor house 그 세게 저티기 서고 포키푸셔 Kramotoho, deri hegori sidi kekrohi gese chewe gese pokipusha. There are so many ways where we can exercising love and compassion for others. Ugo tiri matsepevi sesalikibi chaka krabawe gese leshake. Cha diu muthalau liro. Kehupori verse kernu. Hapro ngukeliu sedi hapro niu go khashya gaja ukepenofa lieto kevimie. Chedi honi ho liechile de puya gaja ubu ke penofa de tu puya gaja nu pule mi krohi gaja mi buri u ke penofa to khashya gaja ke ko se lieto chile sidi hake hu bonuri jisu krista ginu u ke penofa zaye chilichi zaye mu ke ko telhe ke chachi povizo pitore u ke penofa themigo in the body of Jesus Christ through the Holy Spirit visible gifts, invisible gifts, practical gifts like serving. Serving. Kemejigaba zofagaba unumesigaba susunu mi popogaja ho krohiligivi sosa uba pastor mi gobu kehunu jatof kemejigaba bimesigaba ko rabbi pastor mi gobu sosa krohido gajase ugo hakibunuri pastor mi sugar kralinja hatoba thor mu kehunule thomi gobu sosa petechdo gajase sugar pralinja. Salaugo dikon mi fugo sokosari salary kehunu ke prohibe viselia jogo sokos siba. But beyond the deacons and the deaconesses also, each of us ugo ukepanova haproke krigeja kabiugo tsakasha. There are visible gifts. Uphe meg gashamu tsalitsuparga uphe vitori Ukepanova ZHAPU bevi seslegevi aprosigejba bajabo neliro ne bevibie unum torgaja gifts sogosriba visible gifts very seemingly invisible gifts hachaliro hachasi tor kimhidi chalia shi zogaja gacha sogoschbe mikrohilia gaja lending our ears to someone where Bible will halidi Bible verse kra perbe ponutso fgaba susu zgele servicezo kachachpeto sedi pola kachachgese sus upeteu sedi kachachgese servicezo deri potiho kiwe keme creedi chance pie ponutso fgaba susrit sedi
보부 보 비에 메시가 바스고 스리 비에 우제가 자글리에. Those are also serving gifts that we must exercise in every setting, inside the church, outside the church. 무 비토레 하고 하리 뿌바가 저고 레시게. 사실 verbal gifts that he talks about here. Po petse sidi papete pushmo deri kepatatch gaja hawa puba dipudi ukapanofa diu unuke thosedi petagasha sekazagasha mi encourage gaja u die prasogosnu dipu menobie mi encourage gaja sogosginunu sheri kehu Jesus Christa Moses chepejali vigeja chepevili vigeja bagaja ugo leshikan ukepanova mapro ke krigeja ke krakhabie ugo tshegeja hego le thomego bubu ukepanova die preludi sogos sedi ZHAPU chmor shogeja in church administration, in the teaching of the word of God from the pulpit musidi Kigori me ready wo me chiketepu geje sogosari hego messe deri hego chike challenge mu ugo uke panofa ke di Jesus Christa ke diunu lerli gadago ugo haka kra chepe krishmor shoba geje ugo leshike mu pitore pukerdi verse kerpu plakisdo di puya gajau bu ukepanofa di tu puya gajau nu pulia mikro higaja mir buri ukepanofa thok hashya gaja ke ko se li thochle cd po end result uliro hake hubunuri Jesus Christa ginu ukepanofa zayet chliche at the end of it all the glory should go to God and to God alone. Zayemu keko telheke chache povizo posidi sus affirm chikasha sus amen su pushgaja ugongule Jesus Christa peleli gadala ukepanofa penovorli di we u thau ngule de krukre thorgaja tha susunu ari lerli de nori lerli de pori lerli de there you go kija ho no balog jala overlaps yo no go menos shmo ko jase ugo hakakra chakakra li ge ri bag jala mu in the light of the judgment that is coming in the light of Jesus coming again which is unpredictable ugo bu chair hodi ugo kevi thosedi chere ge jogo nu sheri testimony sus Christian testimony sus sedi ugo bu human no shedi uke panova zayet shmor shogeja suslan ugo bajo ge ugo leka sashike ke pusi puri potivis ge bo khabie amu akeze go shedi he go bu vori ugo chedo kersonu ke panova zeke krot thokeli hawa pomare thormu ke humi ko pette peziwe ugo panova peziwe 부부 보디에 계사게 숨호 자서 텐다 그부터 비지안노 니포디 서버 계사게슬라 어고 테라누 베테게제 시에탈리디 저디 쿠 케키네디 히테타 아지수 켈후 켈리안나 하길 Jesus
penyo fu die erne ka se le ka sala se ke ji pribali je ke khre ka those lushlie panya parada modi mi pe soslie mi ngu me jeslie mo mha proko se di ke penyo fu ZHAPU tslie isi mo thelanu ZHAPU zaye the chitru pe tese ke penyo fu chi isi ugo diur nli de deri diese chslie ke toy ugo ukha ke sala pi ni pu tse ka sha mo ni pu kro ka sha su ha gi zo mu pe teri otike zoyo bo se di utho kha ke sala pi ni pu tse sha die zeu nu mo ke penyo fu diur ke nu ren ke le su ha zi di zen husli ke tola ukha ke sala pi ni pu tse se ke mo se sia pu thalau chsu do pe te ke ze me chka cha chli do we ke krege me sa ni pu Jehovah hego je do zo shiri in ke me sa cha haunu ke so ti haunu lerdi hego bu ndier nalie mo nlie tho ZHAPU ginu he che ke thafu la ke lan pe jewe ndiu ernest de ke penye fa ke diu mu ke jinu viego ke per he ba suhano pusha mu hahalano ke pelemie mu jisu si jimi chele ga ta mi popo ga cha he ter chdi ji pridi he do chba mo sho ga cha suha pusha de we ni pu no he pu kernanu zoga mo he ke hu nuri he do si bali bi cross je ke khe ga those di thushile gi vi panya parada modi mingu me jesli gi vi mi pe sosli gi vi THEJA kha bi he che mu him ha progo sedi nzaye nu khashli gi vi no him mi popu ka cross je to sie ni go pi mes ke tyo nu ni go go se tyo li gi view mu ni bu jota mo mu ni siedi ni pi zaye zo ga cha poke panu shli gi view u ni pu jesu christa gi nu por bi u ke penye fe zo ga chu u ke la ke liu bu ndun heri chidori mu ke chachri zaye ke ja ke di mu ke ko chli je jisu zanu chaiwe amen amen ni ko pesie bala li di ke pesi ke ti ke zo po se li do ke ri o li ro o go foundation day how ha pe nyomi me vora je mu foundation day ha li ro o go tekra ha nu sunday thela nu ke hu dio mu ha hala gold UBC golden jubilee choir nu nzasie ke pe krokse pe tebu vorgeza sunday he ke husie practice la basunu ke zase pete pesila sia foundation din he jubilee choir chali chudoba chali bo chudoba sala choir member jubilee choir member petebu vorgeza sunday he october jam fen he ke husie chali ke dojala bas je ke zase ni ki chasia ke newly ro ugo ke pesi ke form hidi ki ya bo ugo mo zgi vorje rovinyo mu sto ni ke ni u ke hu chprade rovinyo li ro mrs tejanguno mo engineer ke zalu thenyo nyo fade sto li ro mrs akono mo mr ke figeto sakre nyo de unye vorgeze friday ni october jaka ta thani he barogi agianu ke hu jogo badio mo se ba podi potigi kedi Thernios homestead merema nu unye kiya he obadio sla kiya chudo go ba hola se uts perpetego pesisia mu kesia ki krugi jadi nu hapo se pu pe christian ga jo liro u ke hu ts pra mu krata go la liro card mu card nuri ke hu nu baroki kesde sla ke hu nu ke ke petebu vor jabye ya sanye tsje ke se pesila sia mu metsuli robo poti potigi merera reception ke kesha u ke hunu ke ze ki kuche ga ba petebu cardovo ni chole mota zo shiri petebu vorte henu jabye ya sanye mu ke kuche sje ke se pete pesila sia je do ugo Shalom Bible Seminary nu khordi japu chega sogo ni ko japula ni ko peziho mu japu chega sunu THEJA ga zo hari se ni ko ze ka zasia diobodo ke ni voka taki Shalom Seminary envelope se ka zasde mu ni ko mi ke kra nguli di bada meche mu ha je do ugo japuri nurse de mu ugo je do ki jigi ugo library bo chepe jedi ke khohi se mo sho ga ti bono ba mu ugo
KECHA nuri ugo var kavorje mu jedo ugo japuri ren se demo nie chile giving beteri KECHA chabadi nie ugo Shalom Bible Seminary la cohesion nagaba mu khashan nagaba honu contribution capacity ugo kehuki chatia staff ko bu le thogo bu ke ye pgp ugo chwar video ka sui se ni ko ki chalasia mu kehu buri sigesi hedi Kerüsuo Kehouchie pete pezi hu ni pu jabi pete se sigile so